Hello friends, hello guys, ladies and gentlemen, believe ko mumeze neza aho muherereye mwese kabisa mukomeza gukurikira ibiganiro dukomeza kubagezaho. Muri akanya tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa i Goma ko Joseph Kabila yamaze kuhasesekara. Ese nibyo bimeze bite, bihagaze bite? Ese abagiye kwifatanya na M23 mu kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi? Ni inkuru igihe cyahaye umutwe w'igiti cyangwa se cyayitangiye kijya kiti Joseph Kabila wabaye perezida wa RDC cyangwa se Republique Democratique du Congo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 yaraye ageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'ihuro AFC M23. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 uzwi nka Ritadi Colonel Wiringoma mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu Gicurasi 2025 yagize ati AFC M23 itangaje inezerewe ko uwahoze ari perezida na senateri w'icyubahiro umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange yageze mu bice bigenzurwa na M23 harakabaho imindura matwara. Ni inkuru igihe cyakomeje kigira kiti mugenzi we wo mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma. Ati tumwifurije uruzinduko rwiza mu bice byabohowe. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko kujya i Goma kwa Kabila ari amahitamo meza cyane ko yafashe icyemezo cyo kutaguma mu buhungiro yahatiriwe kujyamo mu mpera za 2023. Yagize ati gutahuka k'umunyapolitike ukomeye kwakiriwe neza. Yagize amahitamo meza aho kuguma mu buhungiro yahatiriwe kujyamo. I Goma Joseph Kabila Kabange ahawe ikaze mu gice cyonyine cy'igihugu kitabamo ibyemezo bigamije inyungu bwite z'abaturage. Gufunga bifite impamvu za politike, igihano cy'urupfu, ivangura amoko ndetse n'imvugo z'urwango. Nanga yahaye ikaze n'abandi bose bifuza gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo hamwe na FCM 23 bahagarike ubutegetsi bw'igitugu, amacakubiri ndetse banateze imbere Kongo. Ni inkuru igihe cyakomeje kijya kiti tariki ya 23 Gicurasi ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo yatangaje ko ateganya kugira uruzinduko i Goma mu minsi mike iri imbere. Anaboneraho guhakana amakuru yavugaga ko yasuye uyu mujyi tariki ya 18 Mata 2025. Nshimira wowe wafashe uyu mwanya tukaba tugeranye ku musozi. Andi makuru mu kanya uko atugeraho ndagenda nyabatamotano kwa